Aikari aya kuma itora ria Murera, Mountain View na Nyamathi mwena wa Naivasha mararũrũnganire makienda wĩra ũrĩa wambĩrĩirio nĩ kambuni ya wenji wa maai ya Menengai ũrĩkĩrĩrio kuona gĩkĩno kĩo kĩhonia kĩa thĩna wa maai ũrĩa magũmĩire kwa ihinda iraya. Marĩ na matuko ya aikari aya nĩ marahingĩrĩirie kambuni ĩno kweheria macini ciayo makiuga no nginyagia wĩra ũyũ ũrĩkĩrĩre kuona makoretwo magĩthiũrũrũkio hatarĩ na umithio. Kama itaondoka hii ikuwe imesimama ingine. Kama itaondoka isimame ingine hapo tu hiyo iondoke. Tunaenda. Kwa mama hapo hata wasichana wadogo wanaseeka wakiwa wadogo juu ya kutafuta maji. Titingere kunja. Na wakati ile kunja na siba maji. Wasemekana hakuna maji. Sasa tunauliza sisi tunafuatilia wapi? Tutariria nani? Mutaratara uyu wa shiringi milioni 4 urugamĩrĩirwo nĩ thirikari ya kaunti aikari rĩu makienda ikinya rĩa naihenya ritacukio. Hii mradi wetu tukipenda uchunguzwe ndio tujue ukweli wake penye huko. Penye unapotelea kama ni contractor ameshindwa watuletee contractor ametafanya nini? Ataweza. Otherwise tumechoka, we are tired. Tulilipa a private geologist 40,000. Na yule mwenye tulilipa anaitwa Njuki. Lakini muhuri ambayo imepigwa kwa ya geologist ni ya mtu ambaye anaitwa Sombea, ambayo tuna believe yeye ndio geologist wa serikali. Kumaanisha kulingana na mimi yeye alitaka tuende kwa private ndio walipwe pesa wagawanye. Makiria ya andũ 10,000 kuma matura maya nĩo matanyĩtwo kũgunĩka wona ithima ici cia maĩ ciatoborwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro.